Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize kugubwa neza cyane mwe mudukunda mukadukurikirana buri munsi kuri YouTube channel yanyu. N'imikino twamaze kuyikonfirma ko ahagaha ni iwabo w'aba sportif cyangwa se iwabo w'ama breaking news. Amakuru menshi agiye atandukanye arimo kugenda avugwa mu equipe yanyu mukunda. Very nice. Kuri uyu mugoroba ndaryohewe cyane, ndishimye, nyuzwe no kongera kuza kuri izi kamera mbazaniye amakuru meza cyane arimo kuvugwa ma equipe yanyu mukunda, ma equipe nka APR Football Club, Rayon Sport n'ayandi menshi agiye atandukanye arimo kwitegura imikino ya shampiyona y'u Rwanda Premier League irakomeza muri iyi weekend. It's amazing, ni ibintu bikomeye cyane. Breaking news muri equipe ya APR Football Club. Amakuru meza uyu munsi mbazaniye tugendeye ku myitozo yakozwe Ishorongi. Breaking news. Nkuru ya mbere, abafana b'ikipe ya APR murayakira mute? Umugabo witwa Shehe Djibril Ouattara, uyu nguyu ni umwataka w'igikoko, n'umwe mu bakinyi equipe ya APR irambirijeho. Navuga ko ahatse umupira w'u Rwanda muri rusange bigendanye na performance agenda agaragaza mu gihe ahari. Nyuma yo kumubona kuri match amikari na equipe y'Intare, equipe ya APR itsinda ibitego 5-0, Djibril Ouattara yatanzemo assist zingahe? Ebyiri zose. Uyu munsi amakuru twakuye Ishorongi nuko Shehe Djibril Ouattara abafana bimusanze nimwe mugomba kumwenjoyinga cyane. Umunsi wa 9, umunsi wa 8 wa shampiyona, equipe ya APR Football Club yakigwe n'ikipe ya Musanze. Uwitwa Shehe Djibril Ouattara ari mu bakinyi byamaze kuba confirmed ko azagaragara kuri iyo match. Niki cyabaye? Umutoza aratangariza iki abafana b'ikipe ya APR? Ibyo byose ni scenario ikomeye cyane tugiye kuza tuganira muri rusange tunareba ibindi byose. Ariko mu biganiro biherutse twababwiye kuri saga ikomeye cyane yagaragaye muri equipe ya APR, cyane cyane ku bakinyi bifuza gusohoka muri nyamukandagira mu kibuga. Is official, hari abasabye gusohoka bigendanye nuko batari umwanya wo gukina kandi kariyeri zabo zikaba ziri kwangirika muri equipe ya APR. Ayo mazina twarayaganiriye, tunababwira abakinyi bagera kuri 4 bagomba gusohoka mu kwezi kwa mbere, ariko hari n'abandi bagomba kwinjira muri groupe. It's a breaking news. Uyu munsi usize iki? Turaza kwinjira kuri izo dossier tureba n'icyo ubuyobozi bw'ikipe ya APR uri guteganya kuri izo kesi. Si ibyo gusa, turaza no kwinjira mu equipe yandi agiye atandukanye. Muri equipe ya Rayon Sport ishamba siryeru ntabwo ndibuze kubyinjiramo cyane, ariko ntuza kubona umwanya turinjira muri equipe ya Rayon turebe ino kuvugirwamo. Umwuka si mwiza, gusubirikanwa ndetse no guhangana mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko Perezida Tade yanze audite bashaka ko bakora muri kuno kwezi kwa 11. Niki cyatumye Perezida Tade abyanga? Ese amategeko aragena iki kuri iki kintu cya audit? Ariko amategeko ari ku ruhande rwa Perezida Tade. Ese kuki ari gutegwa udutero shuma n'abandi bantu bari muri Rayon Sport Association batifuza ibyiza muri equipe ya Rayon Sport? Turaza kubihereza umwe tubiganira tubona umwanya, ariko so cyo kintu kiriho ndetse n'abantu bavuye kuri Stade Amahoro kureba match equipe y'u Rwanda yari yakiriyemo equipe y'igihugu cyangwa se yakiriyemo equipe ya Al Ahly Omdurman mu gihugu cya Sudani mu mukino wa gicuti. Ni match irangiye ari ubusa ku busa, ama equipe mbi na equipe yabashe gutera mu izamu. Ariko iyi Al Ahly Omdurman irabura abakinyi 7 bagiye muri equipe y'igihugu ya Sudani n'andi ma equipe agiye atandukanye. Ni ibintu byiza cyane, ni weekend irimo
show ziremereye cyane mu mikino. Ubwo tugiye kuza tubyinjiramo neza cyane. Wowe usabwa nta kindi bana napwe nkuko usanzwe bikora, kandi kuri subscribe ku kantu gapyondeho kuri subscribe kugira ngo aya makuru yihariye ari kurusho utapfa kumvira ku yindi channel, cyane cyane ku munsi wo ku cyumweru. Nitwe abantu ku cyumweru dukora dukwiye respect no kutwubaha, kandi inkuru twakoze hari impact ziri yazigira. Niyo mpamvu ubaye utarakanda kuri subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo ukandeho, hanyuma nawe ujoininge umuryango mugari wa Rutamu Toke Zone TV. Twatangiye kwandika abantu bashaka kujya muri groupe, ni groupe izajya inyuramo amakuru yose agezweho n'ibiganiro. Ushaka kuza muri iyo groupe mo hasi muri description harimo nimero watwandikira kuri WhatsApp, ariko nanone 078 17 13 kubifuza kujya muri groupe no gutanga ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose birakigwa neza cyane kuri iyo nimero 078 17 13 25 ni mahwi. Ibintu ni utamu, very nice, ndishimiye cyane cyane. Ubwo ndahamagara abafana equipe ya APR Football Club mumbwira ukuntu mwiteguye kwakira Shehe Djibril Ouattara. Koraho upyondaho gato cyane kabisa, utubwira uti Ouattara nishimiye kumwakira. Gutya breaking news muri equipe ya APR Football Club, nyuma yo kumara ukwezi kose hafi 2 arenga atagaragara ko bya equipe ya APR, bikanagaragara ko byagize negative impact kuri equipe, haba mu mikino ya shampiyona ibanza ndetse no ku mikino ya CAF Champions League. Ibyo bintu byagize impact ikomeye cyane kuri equipe ya APR. Niyo mpamvu ubu tuvugana, nyuma yuko ahawe imyitozo yose yuzuye iri full package, ubu uwitwa Shehe Djibril Ouattara agomba kugaragara muri match ya equipe ya Musanze. Hazaba ari ku munsi wa munane wa shampiyona, equipe ya APR yazamutse mu mujyi mu Ruhengeri, igomba gukina n'ikipe ya Musanze. Iki kintu cyamaze kuba confirmed. Shehe Djibril Ouattara impamvu yarekuwe nuko abaganga bamaze kugaragaza ko Ouattara nta kindi kibazo na kimwe cy'ubuzima afite muri we, ameze neza, nta kibazo cy'ubuzima yifitemo. Ubwo igisigaye ni ukugira ute, igisigaye ni ukumukoresha. Nyuma y'uko ubuvuzi bwa APR bumumurikiye equipe, bakavuga bati twe turamubahaye mu mukoresho mushaka, abatoza ba APR ndetse n'abashinzwe kongerera imbaraga abakinyi bamwitayeho ku buryo bwose bushoboka, bamuzamurira fitness. Match ya mbere yagaragayeho ni match y'Intare, equipe ya APR itsinda ibitego 5, ibitego byinshi, ibitego 5 ngira ngo kubusa batsinze equipe y'Intare muri match amical. Uyu Ouattara yahawe iminota yo gukina cyane cyane mu minota ya mbere, aho yanatanze assist 2 muri uyu mukino. Bona ko Ouattara aracyari Ouattara. Uyu rutayizamu w'indimbura karundura nyiri bitendo muri equipe ya APR muri shampiyona aratangira, kandi gahunda nta gusubirayo. So tugendeye ku gihe yamaze hanze atagaragara muri equipe ya APR, Ouattara navangare mu bantu bakumbuwe cyane mu kibuga, cyane cyane kuri match ziri competitive. Uko n'umukinyi wagiye mu kwezi kwa 9 matariki nk'5 gucyo na 7 mu kwezi kwa 9 bari mu gihugu cya Sudan, mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya Sekafa. Ngira ngo yakoze match ya mbere gusa batsinda equipe mu Burundi, indi mikino yakurikiyeho ntabwo yagaragaye. Arivuza agira ate kujya naho bamukiye muri kampo, aravuga bati tahajya mu gihugu cya Ghana kwivuriza. Iyo operation ntabwo nshaka kuyinjiramo y'ukuntu yakuwe mu bitaro bya Kanombe Gitaraganya akerekezwa mu gihugu cya Ghana. Why? Byabisobanuye iki? Ni operation nzakora
nimbihererwa uburenganzira. So nyuma y'uko rero agarutse, ekipe ya APR yaramukoresheje neza cyane, akora buri kimwe cyose. Ubu tuvugana yongeye kuza muri kampe ya ekipe ya APR kandi ameze neza cyane, ari mu bakinyi bagomba kwitegwaho ibitangaza byinshi muri APR. So ibi ngibi birafasha ikipe ya APR muri rusange. Kimwe mu bintu ekipe ya APR ya misinze mu minsi ishize harimo kutagira serivisi zihagije z'abawinga. Abawinga ba ekipe ya APR ntabwo barepondaga neza, ubwo nta Kimu Kiwanuka kuri 7 agafata Denis Omedi cyangwa se Gilbert Barafinda, meme shoza akaba yazana muntu witwa Madusi, ariko abantu bose ntabwo bigeze batanga ibisubizo bihagije byatumye APR igeraho itsinda ibitego bike mu mikino igiye itandukanye. So ubu rero umutoza Tarebu yiteguye kumwakira muri groupe kandi Watara ameze neza. Kuva ku munsi bakinaga n'Intare, Sheikh Djibril Watara yakoze imyitozo yose iri full na ekipe ya mbere kandi ubona ko ari no kwawusha fitness. So bisobanuye ngo uyu munsi kigero +10% Watara agomba kuzakina match na ekipe ya Musanze Football Club. Na amakuru meza cyane kuri ekipe ya APR. Ubwo ekipe ya Musanze nayo irimo irategura ibintu byayo. Nyaho ku munsi w'ejo bakinye match amical n'ingoma ekipe yari Musanze. Ekipe ya Musanze nitwara neza of course, ariko nubwo yitwaye neza barimo baravuga bati gahunda nta yindi. Ekipe ya APR iruma ekipe akunze gushobora cyane ekipe ya Musanze ku statistique, nta jambo Musanze kunze kujya kuri ekipe ya APR, ariko baravuga bati umwanya wo kubikosora mwiza ni ku cyumweru, ni kuwa gatandatu I'm sorry, tubakira kuri stade Ubworoherane. Hoze mvugana n'uyu Musanze batangiye mobilisation na campaign byo gutegura uyu mukino. Ni umukino uzagorana, abantu tugomba kuzareba uko bizagenda, ariko iyi match isaba ikomeye cyane. So nukora kuri Sheikh Djibril Watara, so rukiri muto cyane urimo gukina ariko anegera ku meza amasezerano, kuko yasinye amasezerano y'imyaka 2, yaje mu kwezi kwa mbere vuze ngagiye kumara umwaka, arabasigaje undi mwaka mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo ekipe ya APR kumuzana bizayifasha cyane cyane kwigobotora ama ekipe manini, kora amakipe yo mu gihugu cya Sudan yaje muri championnat. Bigaragara ko agomba kuzacalenginga cyane ama ekipe yo mu Rwanda. So ubwo rero kuba aje hakiri kare batarahura nayo ni zimwe muri motivation zikomeye cyane ekipe ya APR mu byukuri igomba guhita imisinga cyane muri rusange. Biraryoshe cyane. Ariko tukiri muri ekipe ya APR twavuze kuri saga z'abakinyi bakomeje kuvugwaho gutandukana n'ikipe ya APR. Ayo ma ekipe arahari akomeje kugenda agaragara avugwaho gusesa amasezerano n'ikipe ya APR Football Club. Nubwo byavuze gutyo ndetse n'aya mazina twagiye tuyagarukaho, ariko ekipe ya APR iri mu ekipe agomba kujya ku isoko mu kwezi kwa mbere. Kwezi kwa mbere umutoza yongeye kubwira komite nyobozi y'ikipe ya APR ko hari amazina atabona muri projet za APR. Niba bifuza kugira ekipe ikomeye izahangana umwaka ushize bagomba kujya kubikosora. Muri kuno kwezi kwa mbere rero harimo amazina ashobora kuba yaratangiye kunugwanugwa kwinjira muri ekipe ya APR. Hari umukinyi umwe ukina hano imbere mu gihugu ushobora kwinjira muri nyamukandagira, ariko abandi bakaba ari iki, bakaba ari abanyamahanga. Barimo n'umuzamu ugomba kuza uko byagenda kose, uko Tarebu ntabwo yashimishijwe na performance cyangwa se ibyo Ishimwe Pierre atanga mu gihe ari mu izamu rya APR. Ubwo rero muri kuno kwezi kwa mbere turatangira kwinjira muri transfer window, aho ama ekipe agomba kongeramo amazina abakinyi bagiye batandukanye kugira ngo bakomeze kuba stude bitegura imikino igiye itandukanye.
ndetse no muri Champions League ama ekipe ngira ngo aba yemerewe kongeramo abandi bakinyi kugira ngo bakomeze kwitwara neza nkuko byagenze mu kwezi kwa 9 ama ekipe cyangwa se nyuma yuko ama ekipe abonye qualification yo gukina imikino ya nyuma y'amatsinda muri Champions League. Abakinyi rero bagomba gusohoka muri ekipe ya APR barimo uwitwara y'umusuwane twamuganiyeho biturutse kuri management ye bifuje gusesa amasezerano bakavuga bati oya ntabwo ariko tugomba kubitwara. Abonye management yaravuga ati reka duhindure turebe ko twabigenza, ariko ari y'umusuwane we birikiriko agomba kuzasohoka. Ibyemezo by'abayobozi b'ekipe ya APR barimo gusuzuma izi dossier biravuga iki? Ni inkuru tuzagarukaho ku munsi w'ejo nibidukundira, ariko ubuyobozi bwa APR bwiteguye kurekura umukinyi wese utifuza kugwa muri ekipe ya APR. Ushidikanya ku mikoranire, ushidikanya kuri buri kimwe cyose, ekipe ya APR yiteguye kumurekura. Bivuze ngo mu kwezi kwa mbere birikiriko uwitwara y'umusuwane dushobora kubona asohoka muri ekipe ya APR hatabayeho kugorana. Ayo ngo ni amakuru ava imbere mu bantu bari muri ekipe ya APR FC muri rusange. Ese wowe wabyakira ute? Hari abantu bakomeje kuvuga bati bano bakinyi bakwiye kuba bahari bakadufasha, ariko bahaba batahaba menye yuko ikipe ya APR ari izo gahunda zirimo kugenda zikogwaho. Izo gahunda ziri gukogwaho neza cyane. Uwitwara Miniba ndetse n'umuntu witwa Ariyumusuwane kiriyo cya 80% mu kwezi kwa mbere barasohoka muri ekipe ya APR, kuko nkuko ari Musuwane ikivuzo cyarakiriwe kandi mu gihe cya vuba baza kubitangariza itangazamakuru, ariko ntabwo yagenda ukwezi kwa mbere kutari kwagera. Iyo gahunda yo niko imeze muri ekipe ya APR Football Club. So tukira aho ngaho nk'abasportif muri rusange, ni mukande kuri subscribe, mukore kuri share, mwandike ibitekerezo. Hano ni kuri Rutamu Talk Zone TV iwaba wa sportif. Ngira ngo iyo utakaza subscribe hari ibiganiro utabona, kandi iyo utabona ibintu tujya tukuzana umunsi ku munsi wowe uburi mu gihombo gikabije. So niyo mpamvu byakabaye ngombwa ko ukandaho kugira ngo ibyo bintu byose dutekereze turi kubapangira imbere kuri content uzajye ubibona bimeze neza cyane. Cyane kabisa. Ubwo rero nuko gahunda zimeza, ama ekipe yakomeje kwitegura shampiyona. Ekipe ya Rayon Sport ukora imyitozo, ariko hari operation ya Mohamed Cheri. Uyu Mohamed Cheri yazanywe na fami ya Rotifi, kandi Rotifi yamaze kwirukanwa na ekipe ya Rayon kujya muri official. Bamaze gushiraho cyangwa se kubikonfirma hakiri umukozi wa ekipe ya Rayon Sport, n'ingingo ziri gutegurwa cyane cyane kubijyanye no kuvuga ko Rotifi yirukanwe mu buryo butuje amategeko. Byo ngibyo bimwe biravugwa, ariko ingingo bari gutanga ntabwo zumvikana. Bigaragara ko ikipe ya Rayon Sport urubanze igomba kuzarutsinda. Hanyuma rero ikiri kuvugwa cyane ni inama y'inteko rusange amaze guhamagarwa. Ngiye mbona ko ashobora kuzabamo impinduka zikomeye, cyane cyane ngendeye kubatimwe muri iyo nama, kuko inama ya Rayon hari inama nyinshi zagiye ziba ntihagire ikintu zimarira ekipe ya Rayon Sport, zikaba ariko zikarangira. So ubwo buryo rero bw'uko inama ziba ariko bikarangirira aho ngaho, kuba RGB yahamagajwe muri iyi nama ni igisobanuro cy'uko nabo bamaze iminsi bareba ibiri kuberamo imbere muri ekipe ya Rayon Sport. Bakaba rero bashobora guhita bagira bate, bashobora guhita bavuga bati nimba uko bimeze natwe turashiraho agahegesho kacu. Niko niteze, ariko nta kintu kivuye inyuma ya RGB, nta kindi kintu kidasanzwe cyaba muri ekipe ya Rayon Sport, kuko bamaze gukereya polemika y'umwuka mu butari mwiza muri groupe.
kereka RGB ikoze geste hagaye ikintu hindura, ariko niba nta kintu RGB hinduye nanjye nta kintu niteze muki mu nama y'inteko rusange irimo kugenda ikogwa. So bwera nuba twasoreza ahangaha tugakomeza izindi gahunda kuri Rutamutoke Zone TV. Uyu munsi niriwe muri studio mu kiganiro kuri Radio Mucyo FM, natangiye mu gitondo biganiro bitandukanye bya sport, ariko ndavuze ni kuri mugoroba ntabwo natuma abakunzi bacu abakunzi banje kuri iyi chaîne barara nta nkuru babonye, kandi ku munsi w'ejo natwe twakoze. So ndavuga ni reka mbahereze breaking news ziri kuvugwa, ariko dutegura kwinjira mu ngamba ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo turinjira mu ngamba ibintu ubundi bimere neza cyane muri rusange. Bro ja bless ku bantu mwese mwamudukurikiye, kandi subscribe nawe tinangiye imitima, kwifurije kumererwa neza cyane n'abakunzi bacu muri rusange. Nizere ko ibintu ari utamu sana.